Yeah, yeah, the Wawa somewhere. Nana me say, ni send your member back to me business and the encourage. What if fistula was fistula? Yeah. Kwaku, we be serious. So ni we are say, we're living with fistula for 46 years. Don't song go on. Okakachira wan. Shanu ho sa. Me kan ayo as in a ready. Ento. E mape. Mr. Senya me dom na mutimi nyem ma no a. Omo wa. Wonya dia say ipa na kuma toni ye mama awo no hu say like ne ho ato no awo mu nsem do so asem nyame ya dom Saturday wo enkwahia so ye de ni nyina bramo ye call Mankesim Mercy Women's Catholic Hospital ni okutwa na omo ye surgery no say ye surgery free. But a bimunimti a show be who make us say, so walk or I wanted to walk John Sosa, 1 year John so about what John so, a bit answer your toilet or hot toilet, bassa. Mankesim, Coho, near your mouth free. Madame was so young bo, minute him nabaso. Because say a map platform, Momubeka senti, or Mabuya Basso, comma, Tinene Mefa Conyeso, na management, a doctor for. My phone nurse for nyina Mercy Women's Catholic Hospital. You know mas ne mo mamo. Omo ya de adwuma mo ye wo ho. Kona ya ba obana he mo pempam keka. Yeah. So me ka mo monte. Didi ntina wonti anyi nsan ne awo. Ade ntina wo hwe nkwahia. Pomude kasa o baabi na oti baabi hwe ne ma bi a emfa hwe mre wo. Wa pomudin. Wa pomudin o. Yo, ode ya ka mo fa ni agro. Preterm no so ho. Preterm primifo no. Yeah. And so nyame dom na oba no o hit ne term ni nyina no adase akura bi weigh 1 kilo 1 anase for ne doctor for mo hwe saa niku ne preterm nkura nyame nhira mo komi akura ma wo kura mi ntimi so akura ni mo kiti ni asabon diaper no da incubator ni mo oda ho erade hu ya mo boate ba kan ni nsunu won ntimi mema nkura mu dwane da mo akokodo ketua se mu ne bi ema ne mema ho na wa akokodo wo ha CJ me no o say ale na mkasa ze ya wunti ema ne mema ntote wana wa akokodo it depends ema wo de bibia depends yes straight we straight answer o de bi it depends independent we ka sam kro no de ka wo ha ema wa akokodro thank you ema wa akokodro yem fancy mema ni dwane da wo ye no mo dwane yo ni mo ani tin no bet na hanum ti agu so saa yen ko le ba word so anko adwane onim no ho hwe mi straight Kofi Hassan enti the new independent democrats ani ne asama e kan ne say vote for my husband na Urala Nchematin ne yire papa bia oni no ho agrojai ma me ne de no ho age campaign mu a wose ne kunu ye better president enti will be a better president timonto aba no emfama no enti Urala Nkash yese ko northern region ko hwe kai wo se ho den abra Alhaji Sadiq Boniface nso enemu wo Savannah change is here tia no ho asem ABC News nso enie unemployment Akufo-Addo records better than Mahama IPG reviews now say a Institute of Progressive Governance wona edeto ndisi amanyoko Frank Attorney John Dramani Mahama nim say onya is all misinform general public about unemployment situation or say Akufo-Addo memwe de better kra esen kanema mpani John Dramani Mahama ne de no ora McDonald so me so koye interview bi also ye trusted ne kasa no nti no so ba ABC News no asasam no ewo animo ha na the overseer the answer dey abeno say come rain or shine Ghanaians will make Mahama president again okay minta ono so ene bo animo hai ensuo to awia bo 7 December according to the overseer nyame yadoma John Dramani Mahama ne be Ghana man panin so eno ho asem nie afei court so left injunction or the 20DC PC so Joanna Kujo so okay kwaku yeah nti ono so ye year free ho say o ni din betimi aba nkrata no so ama ya to aba amafi lawyer Ebiji Tamaklo ne mrani atwetwemu nko eno so ho asemonie na NDC will abolish double track system in secondary schools as edun katia general chairman de NDC amanyoko ono so de no de anko de obokrata ni nie we so ya asema areho GMA for ya say GMA alarmed over rising alcohol abuse, drug and sexual misconduct among doctors. Kai
na de owu bodin oye de adwa na nya butre question ti adwa ni fi abna mpo de me say ayi ahwene de di ambo enra na meeting Ghana Medical Association na me ba no so pa na o chese a doctor for ni bebre wo ha ensavie twitwabia ensavie o twitwabia na fei nubone no nubone no omo etwetwetwe ade ni bi nso ana nubone no na fei masem na wa wo hwe doctor sebe wabrosam no be na so wanu no bi no be operation o meja I see this in come here and I believe say ade had wintina as an association yes we bi anka ombeka takata so but we wo maka say ya members ni bi ni awo mo suba mo da ne die ni na me kase na wo dokota kura wo wunim nsunsu aso wo sa ne me ya wo ye so wo ko school nim ni padua no makwa nyina na wo ye o man hene ka kire me say na say ya wo asofo nso so wo preach we so no say yes ye am say an ye no ano ye ntwa so e wo ho tie no ho asem ni say na nso minim say ba mes modi sa nkomo ye ora MPs 4 seat na ye declare na na Supreme Court sa tie no so de anko de bokrata na de aba na ni sem ameti ni week mu ye free dialysis for kidney patients finally rademanya ho na no body o every day week bia sika ye nuanu mu bi spend na se ne ye say ye ni free from December 1st dia Eradi hu ye mobo na nto aso na no Mrs. Baba Desen Kosa Aunt Baba yes the birthday and was a menko dialysis center na menko tuatua yo me dru ho no nipa mobo me free dialysis center obeta kem no besi be 10 minutes na and so me hu ba bia ni so ni fi nipa mobo because ubehunu bemba say bema grandma wo gina ne nan to say na oda ho na human moja yi koba na enam musa na utie sound no ahu nipa ya nyehwe yesra bia wo kidneys ni hia no pay ni de bia ne so obenum nsuo no nsuo mfa nsuo drink nsuo anamu ebi mo su kom de no akofa dokodoko say da bi numunsuo mo na clear kidney num fine sa wo num na adwonso nhu an say kidney na fine na ade bi a kidney ne mpete sense adene janom nurse ne doctors for na akra be kan say won't me nka say jai de nanso nom no in moderation kakran we pem mu bia fa cheba no kra ne de ese ye de ma wo pem amanfo bebre mi ami hu omu nyina but revelation nya mai ti me hu mo na anko newspaper de a de ba ye no me say the same thing so na apie day break hanti no no so far na atumi aboa wo na daily guidance so de ene Supreme Court de judgment no so beba and so ha first lady so de no ho age campaign no ensumo daily guide de no daily graphic and so edie enie se ora fanyoma ken se ora banbabe no no any problem no obetumi amasumdua ba de akoso mo so be fie no so ho asem enie NCC for so na e kasa we your boss na was vote for competence above other considerations nti entro ho asem daily graphic de bokrata no so enie nti kwaku obabonyi se ne awo no na